a le lata fo I le taulanga. Ka te talo le nei nuu ma le afi o anga. Se toi silani. Ono le afianga o le soifua malolo ina o tangata le nei nuu. Ai mai se lava I nai tamaa matina matutua. E iai lava se isi soaswani mo lantou mafutianga. Nei tātou nau e whaamalie fina ngalonis. Ai sai tia ai mana ongo tangata. O lo mana waina le e totono le nisi o sio manga. Nei tātou nau fo ini swinga. Ai lape ai le sila. I le puinga o le soifua o le ninu. Se tua lalo lea ma tātou company vanele. O lo mia na sene fewa iai le tātou malaine. Ai mai se le tātou malo. Se I toi tangtanga yami. Ia fianga o le soifua o le ninu. Tō tele nisi wa fia le whaalongo. O longa noa ma fia I niso whaama. Ono le kasa o waa o lato mana wai. Tā ua leo le autu o le nefo yaso. Anga le yatu I e mātitiva. O le fina malo le atua I lona nu. Au tō o atu le nu fola ina. Māti ae ai o tō waina. Ia o tō manatua le tangata mativa. Le polonga. Ma le tangata ese o lo au mau mauto. Ia awa nei whamaa o tō loto. Pe u mau lo lima I lo usumati. Ai matua whaama fola atu lo lima I ante. Ia lofa mai le atua. Ina ia whaapa ia ina le nei ngā ruena. Na ia sanga whaamanu ia lo na tula ima. Ia whai malo whaamanianga le ngata mo le tātou malo. Ai ia whaape nā fōi. Ona whaamani ia inisi o sio mātonu nei. Ini abanoa whai ngā ruena. La sunga I le taitai o le saunina. La sunga pe taia le mai. Tio lo fionga I le sui o le fono sui tofia. Tio lo fionga I le tumaitai pāmia. Ia whape fo I lo fionga I le sui pāmia. Tio lo fionga I le whoftalai. Ka wha fonga mai. A fio to fionga I Minsta Kabineta, ma Minsta Langango. Tio foi lau fionga I le tai o le tuangai lau to wha lau wofo I Meredith. A fio to fionga I suno malo le Parliament. Distinguished members of the diplomatic corps. Fio lau fionga I le tai fono malo committee whaatolo pulenga mulai valele. A fio auto fionga I whaurulunga o mtaka rena. Ma whaala po tunga tuma oti o tātou malo. Ai ale mamalu I le mafua whalepa I paanga I tātou pulenga o mlai valele. I whaurulunga o pisinisi tuma oti o tātou malo. E ele tātonunga o leo o mai a o na sala le la ma whaangase whanga ua le tātou a taunanga osi luma o le tua. E peo na vea ai le sunga e whawhengainga tau le langi. Reverend Petaia le vai mo tātou osi taulanga I le so. Ia, tau ia o se whatu e pau I le upu folfola I le nei aso tāua. Ina ia tupu maola lau usi e tapasa ai. Le tātou fōlanga I le nei vai tau o le tātou solefuanga. Ia ta otomaia se tua lalo a lau sunga e whawhengainga. Ia whamaria tere le tua I lau sunga. E eile tau fi ua mamalu mawalunga tia se wali. A wā pili o ua whatutolo mawhali pawiwa. A wā lea fio ia I la ua o lalutama ia fuamatu ma fuamatu. A fio foi tui sunga le tawa ma lua manvai. A fio le ngafa ia leli e ma leli e. Ai maise le lala tai le malu ia pule mangafa ma le whainga. Whapea le sumai le nganga fale ma le nofo ai tu ainga ia sale o poro. O whaamarofo lau manuia, tātou vi ia le anga le lei mata mo fie o tātou tua I le nei aso.
Le nei ua mawhai ai o na whaatau nuina lea wha moe moe tā ua ar tātou malo. E ala i nana ta iala mo le rumana i manui o Samoa i le lua afe luas fultasi. Ana i atu le lua afe luas fulono. Lea sa fuafua, maloloma, matuina atu i le atua se taimi Fast Aso. Ua tau nuu e iai le so. O le tatalo le tātou malo. Ia tātou ngā lue maororo pito waka whatasi o na le pine lea. Le se saa mai o whaamanianga mai le tua ia tātou wati nae. O loko tātou tau mawhai ai. O sina tala o tō le nei ati nae po le nei malewa lele i whangali. O malewa lele nei i whangali. Nā mua i whausiaina le tausanga e tasiva o noiva. Ma o le whai ngā maranga mua na amata ia a Perila, tasiva Fitzfoot. Ai to e tāpunia, ia Januari i le tausanga lua afe maridima. To sa lea ma le tolus fu lima tausanga taru o na whausia le nei mrai malele. Peitai. Na to e Tatalaina le nei mrai malele ia iulai lua afe mareiva. Ona o le tō whāfo i sa e marisirsira maufo i la fionga i le limista i nāwa i tau. Po o le tamari i fo i o le neia fioanga. E fionga i atu sunga so whara a te au. Ina ia wha tamau a ina. Le neia fioanga e maise o Samoa atoa. Pete iane. Le toi tāpunia fo i le dei lawa malaiwa lele i a te se marua fes furuiva. Tusa marifa tau sanga tau wai. Ona wai lea o whaasoa inga o le tō wha marifa o tau tanga mawhau whanga. A taitai o le tātou malo. Ona toi ae ai fo i lea o se manatu i le whainga malo le nei. O le ato e Tatalaina le nei ati na e tāua. Mo le manuia o le atunu. Ai maise le tātou wafi anga nei. E nei vai nga mua le tātou ngā ruenga mo le toi whaungaina o whangalii. O te tui nātua e le whaamauninga e le ausia ino tu la fono ma ta pulaa mo mlai wa le sivili whaavao malo. E mautino ai le saunga le mo ma le malu pui pui e lei o whemaranga inga wa lele. E le nei lava malai wa lele. O le vaenga nuna lua o le lei ati nae. O le toi whaupopoina le o lona umi, o le awala see po le tātou runway mo mwalele. Mai le fitu se lau mita o lo ia nei, i le valu se lau mita. Ma o le atiriani, o na ta oto le lei mlai waalele sona ta otonga mautu, masiri atu lo na saunga le mo. O le tau atoa sa toi whalelei ai le nei malai whalele, whatasi ai ma le whaupopoina o lona umi le tu si sifo, e tusa lea ma le lua te siono miliona. E a kako suia e role me ngana foi lea. This is more money, big airport. A tonu o lo tu sili pero tātou watunu, o no le nei ati na e ua tele whainga. A taitai o lo tātou malo e whaia iai. Ai le ilonga lava o na ta oto i sona ta utoma le le. Pei tai o leo ua whaama alo i o whiatu whaamoe moe ma ua ta oto le leita i ala ma fuafuanga mau. Ua matua mautu le le. Ina ia mautinoa. E le to tūla i mai si wha le tonu o le nei lava tina e ta ua. O le te minei, o le o toi whao ngā ina tātou malai waalele lua o lo i se vai. Malai waalele ia sau, malai waalele mota. O lo i te pundi o le malai waalele le nei whangari. O le upumoni e whai tau fia miliona o tātou tupe sa whausia i malai waalele nei salawhai. Mai o mai le teimi nei, e fai tau fia foi miliona o lo tō wafu lingi o lo whaadu ai pēr i le tau singa o nei lava malai wale.
E au noa ma se whalele toi a ngai ai. Au noa ai ma se tātou tupe o toi maua mai ai. O tō mai tauina le rorofi mai o whalele I Samoa nei. I se taimi mua whato a tupu ai le vainga le I o tātou tangata. Pei foi ono tō mori mawina o le aswana nafi. Nā manta mai ei whai ngā malanga se tasi o company whalele mai seina. Ma ua matua anu ai tangata ta whao mai mo mai I se tātou atunu. I se taimi mua foi. Ma le tau whainga, tau ma whainga le tātou whainga maroro I nei. O le fisili. O le ase tātou ngai moinga I whainga ia mauti noa. Le se sao mo mai o tupe tu risi e sa manei. O le tātou. E tā pena ro tātou loto I whani. E ili malai whanele nei. E whaafai ngō fie ai o na malanga atu. Tangata I se vai ma toi malanga mai. A wā o le iaru se malanga I se vai. Ia e whaatau mohua. Se ipu koko. O se ipu vai salo o koko esi. Matulanga uma whapena. I whafo atu ni whare aingaro ngā tua o tātou nu. A lei foi, a lei toi foi mai foi le tātou malanga ia mai a sau mauta. O whapena foi o na whatau se niu a tau mafa se pankeke sa lolonga. Tau mafa se moli sumali e whiorolo I a sau. O le upu moli. O le amatua ola bisi te tonu o polo na se vai. Ai mai se le toi tau whatu mai o se tātou company whalele o Samoa Airways. Mai lona whaatawha ngase ua manomaloa. E whaapena foi e le tālofa Airways o lo lamolamo sua. E le nei lava au nanga tā ua. E le ngata foi lea. Ai au wala whaingo fie foi ia ma pitusili o na vave. E lave ina ai soi fua o tātou tangata I sa whai, pe a tiri mai. E le tātou maota ngase au tū e mototua. O le sisira loto le ala tātou malo. Ia whaatamau a ina, umo o tātou tangata. O polu, manono, a poriba masawa. Le tātou awhio anga whangani nei. Ua mai a le tātou wheilo inga. O tangata whainga ruenga umo le nei malai walele a patu lava le whaamua I lo tātou awhio anga I ngā ruenga. E tala whea ngai le lei. O le taxi stand leo tu inatu. O le tausinga o malai walele o whapena fo. O na tu ina atu le malosi o tātou no. Ia a wafo inisi tupe maua whapopo. O tātou whaloloa ma whale ainga e whapena fo. O le upumoni la. O te matua whaamu ia I loto wa whioanga. E ai foi fufuanga. E o na tātou taratanoa iai ma whasua. E o tātou ainga I le tu sifo o le nei malai whalene. Ia leo ua o tōtuli. I le minsta o e le ele o tātou malo. E fisoso ani mai I lo tātou nu. E le Tatalaina I fo I o le nei ngā ruenga e fia whailo. Le nganga whaafitai ma le whaamalo. I lau whiunga I le tofi o le tu malo le nei. I lau langolo sua I whaamoemoe o le tātou malo. Mori foi le whaafitai tele pulenga li I mwhaipule o le awhionga nei whangali ai mai se foi o le tātou tu malo. O mtanga ruenga ma whalaputonga tumaoti o le tātou malo, pisnisi tumaoti maisi. Ai mai se le komiti whaafoe ma pulenga mlai wale le whaafitai. Molo o tō sao tāua. Molo o tō langlang sua I whaatino ina o le nei na vati nai. E whaapitoa ia se whaafitai la ua whionga ututalonga ma company a le Uria Construction Limited mo le whautiaina o le nei atina e mata o fie.
o le upomoni. E toi mana umia ni company mai fafu. E toi fausia ina tātou marai vale le wa o lea ua mori mauru tātou malo. O loo ia te o tou leanga vaa fau marai vale le lei ma toi tau mofi. I would also like to especially thank the Government of New Zealand for the gifting of the new X-ray scanner equipment for Fagalii Airport, which will assist the Government of New Zealand. E le ngata i lea, ai ua whaamarina ai fo i tula fono whaamao malo i le whausia ino malai walele, ona o le tomai o loo iai la auto company whaafitai. I would also like to especially thank the Government of New Zealand for the gifting of the new X-ray scanner equipment for Fagalii Airport, which will assist in further enhancing and securing our borders. Thank you for your ongoing assistance. Nenei foi lau ma tamofia fai nei whaaleo le ngama whaafitai tele. Ale pulenga o malai vale sivili, mo le taria alo ina, o le vala auli atu mo le Tatalaina, o le nei malai vale le whaamvao malo i whangali nei. I le suafa manu malo ke riso. Ameni. Soifua mai Emanuel. Ya, mase whaupoponga. O lo tūlai atu ma le ngā whaaloa. O le asolulu na tēne. Sa o talo i le fionga te maitai pāmia ma le ainga ka peneta. E tau whaasafua mai i le sao tā ua pūlenga o mrai whalele. I whainga whawai o tātou malo i ala tupe a whasila. Ia lea la ua asolulu a stofias wharidas tona ia sa asu ma fuane. Lea ua koe mauan mako kupe. Mai o te mana watu la o fionga i le mista o le bisnisi tu ma ote o tātou malo. Ia, te ia fio mai tau au, le tasi te sifā a miliona, maun tupula. Ia, o le matu sau tāua i o tātou malo. Ya, mo le atu whaafitekere o ke manista, e me po i tanga mwinga o lai vale. A whai o tupere no mo le so, e le i le se vale. O le vana tauna tala me lai vale. Whaafitai lava mo le whaaloa, i mo ria o ke manista, i le po i tanga mwinga. E cioè mai si patele mo sa no ma ko tule manista. Nega idea de 1.4 million. Wal so swani na venga fire tatu malo. Na mo fiona mai tai pa mia. Tau le nganga fa lao le vala mina ile fiona. Na wa foi le otino le dipini. Ya ma fa tau due le ase singo tatu malo venga tu mai. A mai ar tatu wa se singa fa mo modele a fia. Tatu tu foi mai mo fa mai no tatu fa me boy le yas. Ia, pelo malu e nei au fia. Ia, ma le mai loa tapo i vai o le tuno. O te fia tele, pasi silatu. Ua tala aloa ia nei tato malai va lele Fagalii. I lona tūlanga o tala whaatot. Ia, pai mai, ia, o le tōru. O le numera whaamanuia ina. Ia o lea, ma lo tāpena i lau fionga i minsta, ma tā ngā luenga o lo ngafa male nei wha moe moe. Ia, tārusia ia. Malutia i ngā luenga whatino. Ia, e wane i ngalo le o lena mori mai e whaike au. Tau koe o tātou baba ai i le soifua malo lo ina o le fio ana. Ia, e le upan whai aso le li.
Ia sia vanoa e toe te ina e tātou a wāra wha mai moe. Ai whaafitai le whio anga nei I lo tō whingaro langolango. Ia, e le tau whaamutalaina. Le whaamoe moe o le atina. Ia, ai maisi le whisapta inga o whio inga mawhinawa inga. Ia, ma le atina e o tātou kisi. Ia, malo whaafitai. Nervy. So tell me about it. What is it like to land on a newly tar-sealed? Is this good enough, or it needs another touch? I thought that they were gonna redo it, do it properly, but it looks like it's still the same. Still the old Fagalii. But it's doable. We can operate here, but in terms of the aircraft maintenance, it's going to be very high. Wear and tear is going to be very high. So for the tires, brakes, and the body of the airplane. The asphalt. There's a few things that they need to do. They say there's 100 meters extra, 100. Well, if they can add that, be nice. They say to the west. But they haven't done that. Doesn't look like it. This is the old strip. It's the old strip. Yeah. It's doable. We've done it before. But the wear and tear, the cost of the maintenance, but there are some issues that they need to improve on the side or the maleva. But that's something we'll discuss with AA. Great, thank you. Fagalii, tulang au tala whātou. Ia, mai, ia, ole lumera whaamanuia ina. Ia, olea, malo tāpena I lo whionga I minsta, ma tāngā ruenga o lo ngafa malelei, whaamoemoe, ia, tāusia ia. Magitia ia ngā ruenga whaatino. Ia, e ole ngaro le ole na moni mai e whaifi au. Tau koe tātou baba ai I le soifua malolo ina o le whioa. Ia, e le umar whai aso le ari. E inicia wanoa e toe te ina I tātou a wari whamoe moe. Ai whaafitai le whioa nei I lo tau whinungaro langolango. Ia, e le tau whaamutalaina. Le whamoe moe o le atina. Ia, ai maisi le whisapta ina o whioa ina o whilawa ina. Ia, male atina e o tātou kisi. Ia, malo whaafitai. No malo al tātou au whia. Ia, mataina lea se singa al tātou ngā runga. Leo o tau hu le malele. Right. Yeah.
Thank
Ama yabo. Yabo. Ito kalo. Kaya ka position ka alam ko kilo siya. Okay. Ano ko kilo na siya. Wala ko kamera. Kamera la. Wala ko. Ano mo may? Yeah. He's about 3 minutes away.